Sithanda ukubingelelana sihlobo esithandekayo, samukelana njalo kusifundo sethu sesikhombisa. Sibonga uNkulunkulu osigcinileyo kwaze kwafika sona lesi sikhathi. Mina engikhulumayo ngo-Amos Maforo, ngizanxusa izihlobo zami enilabo namhlanje ukubana balibingelele labo baziveze ukuthi bangobani. Ngilibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Mina igama lami nguJack Thulani Moyo. Ngiyathaba ukuba lapha lana namhlanje. Mahlabe Zulu, sithanda ukulibingelela lonke ngegama elihle lika Jesu ozayo masinyane. Sithanda ukubingelelana sibonga ukuhlangana kusona sisifundo njalo okhuluma lani nguClainos Maphosa. Salibonani izihlobo ezithandekayo. Siyabonga ukuhlanganiswa kusona lesi sifundo. Okhuluma lani nguSikhathele Ncube. Nxa sisiqala lesi sifundo sizawucimeza lapho sikhulekayo. Baba wethu osezulwini, sithanda ukubonga ithuba elihle osinika lona kunye labalaleli lababukeli lapha sifunda izwi lakho. Sithanda ukubana sikunxuse ukubana ube khona, ube ngoza usihumutshela ngomoya engcwele ukuze sizwe khona kanye ofisa ukubana sikuthabathe njengabalandeli bakho abaphila kusona lesi sikhathi. Sicela Thixo usiphe lamandla ukuthi alibani sesifundile sibe kwazi futhi ukubana sikuphile uze mhla walolo suku usiza azolanda abenzi yakho intando. Sonke nini sabe sikukhethile sahamba ukuqonda sakulandela sibe khona embusweni. ngoJesu ngiyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga. Kalokho sengitshilo sikusifundo sethu sesikhombisa. Amen. Kubhuku likaMakho, libhuku elimnandi kakhulu. Abathi ngesilungu it's a book of action. Namhlanje isihloko sethu sithi sona uJesu ufundisa abalandeli bakhe, isigaba sethu sakuqala. Lapho siyake sithi sifunde ukuthi kanti uJesu kunguye simlandelayo njengamaKristu ufuna siphile kanjani. Uzananzelela ukubana kusukela ku chapter yakuqala usiyafika ku chapter ngu-8 kusigaba sakuqala sikaMakho. uMakho lama chapters angu-16 uJesu kuyabe kuvezwa ukuthi uJesu ungubani. Amen. Nxa sesiya kusigaba sesibili uJesu uyabuza abafundi bakhe ukuthi kanti vele abantu bathi ngingubani. Sokusiba isigaba lapho uJesu okuchazwa khona ukuthi uJesu ungubani ezimpilweni zethu, injongo yakhe yayikuyini, wayelandeni kuyona lo mhlaba esithi luthumo lwakhe luyachazwa kuMakho sisuka ku chapter ngu-8 sisehla layo. So namhlanje sihlobo ezithandekayo ngiyalinxusa ukubana study sonke sike sizwe ukuthi kanti uJesu ungubani, endulo wayengubani khonapho ngezikhathi zabafundi, ungubani njalo ezimpilweni zethu uJesu lo ophilayo. Ngizakucela dade lisibalele lapha Maphosa, uzasibalela uMakho ngu-8 ivesi ngu-34. Verse 34. Yes. Wasebiza ixuku labantu kanye labafundi bakhe wathi, aluba umuntu efuna ukungilandela kumele azidele athathe isiphambano sakhe angilandele. Siyabonga yindinyana yethu yokwaziwa ngekhaya. Sihlobo ake nisichazela sizwani kusihloko sethu lapha la kundinyana yokwaziwa ngekhanda nxa sisandulela isifundo sethu. Singananzelela khonapho Elder Maforo ukuthi amaKristu sibaningi emhlabeni wonke jikelele. Yes. Lapha sithola uJesu eziveza ukuba ngumthungameli oqotho. Right. Njalo le odinga ukuthi abalandeli bakhe babekwazi ukuthi kumele basuka ngaphi besiya ngaphi. Sombona uthando lumangalisayo lokuthi kafisi ukubana sichiye nje siphongu wenze sikucabangayo. Kodwa uyasilimukisa sibonisa ukuthi kutshoni ukuthi sibe ngabalandeli bakhe. Awuthinta laphana umuntu njalo kwaziwa ngekhanda ukuthi umuntu alubani engithanda kazidele athathe isiphambano sakhe angilandele. Ngicabanga ukuthi sawuthola esifundweni ukuthi ukuthatha isiphambano vele kutshoni, ukuzidela vele kutshoni. Enonye ukunthindile kwampana ukuthi khona kuthi ukuthi mina angiselakho ngowami. Angisazicabangi mina uqala. Ngicabanga yena uqala. Kukho konke yena ngiyese ngimfaka phambili. Yilo ngitholayo lapha nxa siveza isifundo. Yes, siyabonga abanye sithole. Okunye nguthola lapha nxa eloba lapho usivezela ukuthi nxa ngilandela uJesu ubuyimi ngiyabususa. Yena ebese ngimfaka ukuqala entweni zonke.
okunye sikufundayo lapha ukuthi uJesu yena njengomthungameli usivezela isiKristu thina okwenza sibe ngabalandeli ukuthi silandela umthungameli olendonsela asishiyela yona ukuthi indonsela yakhe yayingela kuziphakamisa yayingela ukuthi mina yimi phela uJesu Right. but ilokuzehlisa lokhuyana ukuthi sonke nxa silapha sifike emphakathini kakumelanga ukuthi ngifike ngithi mina phela ngumKristu abantu kumele babone isiKristu ngendlela mina emphila ngayo labanye abantu Kunjalo Maphosa. Sangwe. nanzelela ukuthi nxa uJesu sithi umuntu makazidele athwala isiphambano sakhe angilandele ukhuluma ngento aseyenzile yena Alright. lapha khona already kakhulumi ngokuzidela engazidelanga usemhlabeni ngoba uzidelile udela uNkulunkulu bakwachiya ngalo wathi ngizophila lana so ukhuluma into ayenzayo then ebesithi uthwala isiphambano nilandele akakasithwali yena isiphambano ngesikhathi lesikhuluma kodwa ukhuluma ngento eyaziwayo ngabantu at the time ukuthi isiphambano kwakuyinto esabekayo ukuthi ma umuntu ebethele esiphambanweni wakwazi ukuthi lo vele ulahliwe umuntu obemubi kakhulu so akutshoyo la ukuthi ekuthwaleni kwakho isiphambano ngisho chiya konke vuma ukuthi ube ngani lihlazo ukuthi ulandele mina ngoba ma ungafuni ukuba lihlazo awungeke unilandele. Hey, siyabonga sihlobo esithandekayo. Indaba engalula angithi phela esikhangelelwe ukuthi sizenze lapho uluntu wonke umuntu efuna ukuziphakamisa. Lize lingikhumbuza amazwi akhulunywa nguMahatma Gandhi. Uthi ngolunye usuku sokutshunyayelwa kwatshunyayelwa ngesiKristu. uMahatma Gandhi uthi ngiyalizwa sihlobo nginkolo leli khuluma ngayo. Kodwa mina ngiza kuba ngumKristu mzwana ngiyabona oyedwa ofana laleyana ndoda yalingayo likhuluma ngayo. So iningi lethu sikhatshana kukhona lokho sihlobo esithandeka. Kukanti uJesu kuyona le iviki sizake sikhangele kumakho kukhona sifundisa khona akhangelele ukuthi sibe yikho khona. Angithi phela ake nisikhangele la uMakho ngu8 ivesi ngu22 usiya ku30. Bafika eBethsaida abanye abantu baletha indodana eyayisiphofu. Bamncenga uJesu ukuba ayibeke isandla. Wasethatha isiphofu leso wasibamba ngesandla wasiholela ngaphandle komuzi. Esekhafulele emehlweni aso wasibeka izandla uJesu wabuza wathi ukhona okubonayo na? Sathalaza sathi ngibona abantu bakhangeleka njengezihlahla ezihambayo. uJesu waphinde wabeka izandla zakhe emehlweni ayo indodana leyo amehlo ayo asevuleka ukubona kwayo kwalunga isibona zonke izinto kakuhle. uJesu waseyibuyisela ekhaya layo wathi ungayi edolobheni uyokhuluma ngale indaba. Indaba emnandi kulokunye ebesikuthinta kuMakho ebesithi izimfihlo zobumesiya ama secret messianic proclamations ngathi njalo. Lapha manje kundaba le okwakuqala sike sincedisana kungani uJesu wayithinta kabili lindoda? Ekuyithinteni owokuqala angithi kuthiwa yabona kodwa yayingawonisisi. Right. Yayibona ngani ibona izihlahla. Kodwa isithintwa kwesibili yasibona kakuhle. Right. So ngicabanga ukuthi khona uJesu njoba ufundisa abalandeli bakhe. Lapha uletha isifundo sokuthi wena lenkambo yesiKristu. Right. Nxa ngiqala uhlanga lo Kristu akuthi ukuthi sengubambisise konke. Yeah. Siyakhula ekumazini uKristu. Kunjalo. Siyabe lokho sifunda, siqeqetsha, silokho sithola amanye amaqiniso esambulela nxa siqhubekayo. Bese ngicabanga ukuthi khona lathi njengoba uJesu vele senze samabagweli babantu. Kuqhathekile ukuthi ke esibachumayezayo, esibabela livangeli, singabahlohleli kawani konke. Angithi sivuma ukuthi khona sihambe ngezigaba umuntu azazwisise azabonisise konke. Ngisho sithi vele kule sanctuary process silungisiswa sikhula. Yebo mfundisi Jack. Bese mbe khona lapho ukuthi uma uyibala kahle ngazani isinika vele izigaba zakuqala ezimbili. Ngesilungu bathi justification le sanctification. So ma uqeda ku
justification ngesintu yini Ukulungisiswa. ukulungisiswa Yes. uyabona kodwa awukaboni kahle so udinga ukuthi ube sanctified Yes. ukuthi ubone better Yes. kumbe singasebenzisa even lo mbhabhathizo lokubhabhathizwa kwamanzi lo moya Right. so mambhathizwe ngamanzi kuphela fine kulokunye sengikubona kodwa ngeBhayibheli kuthiwa ngibonakala ufifi so kumele umoya ungincedisise ukuthi ngibone kahle so izi stages esihlangana lazo lapha ukuthi uqala somewhere then uqhubeke la uJesu belokho kuvula amehlo uzubone kahle afisa ukubona Mabosi. Ya mina engikuzwisisayo lapha Elder Mafori ukuthi konkambo leyi kwesinye isikhathi sungazitshela ukuthi uyabona kanti uJesu kuthinte kanye. Right. We really need enye second touch ukuthi ubonisise. So izinto lezi kumele ngasizibone ngendlela yethu anti uyamthinto kwakuqala. Ubona sengathi isihlahla. Okwesibili sesibona isemthintile usebona. Abe semtshela ukuthi hayi ungahambi utshela abantu. But nxa usuhlangana lo Jesu ungathula yini? Akuthule. Kambe nxa uJesu engenzele konke akwenzela izimanga. Yeah. Vele okudingakalayo ukuthi nxa singathintwa nguJesu. Right. Kumele siyetshela abanye indaba ezinhle uJesu asenzele zona. Kaningi thina siyazithulela ukuthi uJesu yabembusisile wangenzela konke. Ungasakhulumi. Ingasakhulumi ngaye. Hey madoda. Indaba levele ikhona kubhuku lika Matewu la kuLuka la kuJohane. Kodwa kuMarko ile detail ethile yona leyo yokuthintwa kabili. Kwabanye laba bakubuthinti konke lokho. Siyabonga ukuthi sichazele ukuthi empilweni yethu kula kukhona lapha esimele sithi loba sesilungisisiwe bese singcweliswa asikuvumeni ukuthintila udade lapha ukuthi labaphendukayo singajaha abantu angithi be uJesu ufuna sikhule uyasibekezelela njalo uyaqhubeka uJesu ebeselayo sokuthintila uthi hayi ungayitsheli umuntu angithi be kodwa akuthuleki wayengaloyisi ukuthi abantu babekwazi khonapho kodwa akuthuleki abantu bayasuka bayetshela abantu Dad wena ngiyakwazi lokhu lenkambo ngakho lakho indaba yokufundisa kungani abafundisayo ama-teacher lamakhulu bekuthanda ukubuza imbuzo ya kunceda ngani ukubuza umuntu umbuzo Okay. Ngicabanga ukuthi khona kuyaphathisa ukuthi ubone ukuthi umfundi yena uvela ucabangani. Okay. Lokuthi ngimenze nje ukuthi ingqondo yakhe ikhaliphe. Alright. Kuyaphathisa konke. Ngicabanga lo Jesu wayefisa ukwazi ukuthi kade vele bona abathini bona engihamba lapho. Bangizisa yini bangazi yini. Alright. Yeah, uyafika uJesu esigabeni njengomfundisi omkhulu uyabuza abafundi ukuthi ababekhona bonke. Umbuzo awulethayo uthi abantu bathi njani? Ngingubani. Yes, baphendula besithina abafundi lapho. Abanye nxa sinanzelela lapha wonke baswela impendulo kodwa sihlangana lo Peter abeseveza ukuthi ungumesiya unguJesu. Ngezinye indlela uPeter lapha wayengazikhulumeli yena ngamandla akhe. Yes, uhlatshwe njalo uJesu. Yes, ukuthi ngengqondo yakho Peter kayisikho lokhu kakuveli kuwe. Right. So kwesinye isikhathi mina ngifikela ukuthi vele mina ngithi nguba uJesu ungubani. Right. Khona lapho kwesinye isikhathi nxa uJesu kangamzwisisi ukuthi uJesu ungubani empilweni yakhe. But nxa ngamzwisisa ukuthi uJesu ungubani, kwangamelanga vele lo mbuzo bawuthandaza but uJesu babengakamzwisisi lenkambo yakhe. Kodwa babehamba laye. Nganguzwa maphoso ukuthi kubabukeli labalaleli kanti vele uJesu ngubani ezimpilweni zethu. Yebo Pastor Jack. Ma ufunda ku verse 28 Right. after kubuzwa kombuzo. Right. Kuqala kuthiwe baphendula bathi uJohane umbhaphathizo bani. Yes. Then ku29 wasebuza sithi lina ke lithi ngingubani. Sekuletha personally. Esebuza personally akusela abasaphenduli belixuku njengokuqala sokuphendula uPetro yedwa. Okusinika umunye umfanekiso kulula ukuphendula imibuzo sibanengi. Yes. Alright. Ngoba sicatshe ngabanye. Yes. But mase sibuzwa nga11 uyikhonanzelela khonti kahle esikubuzwa abanye sikwazi. Yikho oyedwa out of the 12 uyi1 othuchethi wena ngiyakwazi ukuthi unguKristu. Abanye sebethule at that point. So kumele sifunde ukuthi nxa kubuzwa imibuzo ungameleli abanye. Ukutest ukuthi wena kahle uthini ngakho. Ungabase impendulo yakho on ukuthi abangani bami bathini ibandla lithini wena uthini kahle. Hey madoda. Khonapho uPastor Jeke ekhuluma. Ngicabanga ukuthi uJesu okumenza abe lesibindi sokuthi khona ababuza abafundi ukuthi lina lithi ngubani. Yeah. Kuyikuthi
inkambo ayevele ilandile emhlabeni wayeyenza injongoba enjalo njalo phambi kwaNkulunkulu konke kwakucacile kwakukuhle kwakuhamba kahle. Ngicabanga ukuthi khona mina Elder Maphosa ngenelisa ngibungenelisa uthi emphakathini wabuza abantu ukuthi liyangazi mina ukuthi ngingubani ngezindlela engeke ukuthi khona abantu bengaphendula yini bethi Maphosa siyamazi ngu-Elder weSabatheni othembakeleyo alwana uthembakelele ubusiness lakhe siyazi ukuthi asiyo ngakuqila kambe abantu bangaba confident ukuthi bakuqambe hayi yini leyo ndlela befaka uKristu phakathi engiyakho ukuthi khona indlela esiphila ngayo sikayicace ukuthi singamaKristu singabalandeli bakhe. Hey. So okutshoyo lapha sisukuthi vele abantu bayasazi angithi yikho Jesu wakati abantu bathi ngingubani and the times kwezinye izikhathi abantu abasazisisi njengoba bathi bephinda bathi unguJohane bathi wena ungulo angithi benguye so simele sifike esigabeni sokuba mazi ngithanda amazwi kaJohane ngo17 iverse ngo3 uthi impilo engunaphakade yilokho ukuthi sibe mazi uNkulunkulu uJesu weqiniso uNkulunkulu weqiniso lo Jesu Kristu amthumileyo sikhona lapha Maforo ninanzelela ukuthi lapho sekufunda ukuthi abantu even lathi sibakhangela njani right so ngithola isifundo sokuthi nxa sikhangela abantu kasibakhangeleni ngelihlo uJesu ayikhangela ngaye abafundi bona lokho kuyasinika isifundo sokuthi nabela abantu singahle sibabone sehle siqasha ukubacodoza laba banje abanye bathi mina ngike ngazikhangela yini so kona lokho usinika isifundo sokuthi hayi asithatheni ilihlo ingqondo yayi kuJesu ilihlo lika Jesu indlela ayibheka ngaye abantu yayingayisiyo liyana ukuba faka phansi kodwa yayingokubaphakamisa nansi indaba check uthi yena uJesu sekuphenduliwe alright sebephendule uthi lingahambi futhi la ngiyatshela umuntu why lapho waqhubeka sitsho njalo ine kunguyobuzileyo futhi esikunanzelayo ngokwesi2 sihlangana lo Jesu esithi ungatsheli abantu kuloko esiqeda ukuthinta ku verse 26 lapha neqeda kusilisa isiphofu lesala seBethsaida uthi ungatsheli umuntu engikwenzele khona then lapha sebuya futhi ethi khonokho eselikhulumile uthi nguKristu lingatsheli abantu ngakho now esimele sikunanzelele lokho kulaba abangasibo bafundi ku crowd leyana esesilisa umuntu oyisiphofu ngafuni ukuthi betshele abanye abantu ngoba kuzaphazamisa imission yakhe bengabakwazi ukuthi ungubani bona balama expectation kulalokho abakukhangeleleyo kumuntu ongumsindisi obuyayo bacabangela ukuthi umsindisi uzabuye bakhulule kumbuso weRoma lani so bengahamba betshela abantu ukuthi yena nguyomsindisi expectation isikhula ukuthi okay so nguye lo ozathatha over iRoma lani kodwa isikho ayikulandile so uthi manini ukukhuluma ngoba engulandileyo angakufezi kulabo abaphandle kubafundi ebesesithi lingatsheli umuntu lokho ngoba siqeda ukuthinta abanengi bakhona abakazwisisi vele ukuthi yena uJesu ngubani so utshela njani abanye abantu lokho wena ongakakuzwisisi so qala ume ukukhuluma ngikuncedise ukuthi uzwisise ukuthi kahle kahle mina ngubani then so ngabatshela omunye umlobo bese sithi vele ukuthi ungubani abanye bonke bakuzwisisa esefile wavuka so wayefuna ukuthi eziveze yena kahle then sebengakhuluma ngegunya ukuthi ungubani Maphosa Mandlo kwake kufike yini isigaba lapho kwake kube lezikhathi yini lapho kulamaqiniso esingamelanga siwatsho angithi be amaqiniso esingamelanga siwakhulume ngesikhathi sona lesi liqiniso yebo zikhona yini izigaba ezinjalo nxa kulikunjalo singa kuyabe sesimele siwachasise sokuthena ngicabanga ukuthi kuqhathekile ukuthi emuntwini engimfakazelayo ngoKristu ngihambela ngezigaba kusukela lapha khona yes ngambona hayi sekuzwisisa vele ukuthi ukuba umKristu ukutshona sengabuya futhi ngokulandelayo ngokuya ngokuya ukwenza ukuthi azwisise awuthatha usebenzise ungananzelela iningi labantu siyabe singenile emabandleni sathi singamaKristu kodwa uthola lokho esiphila impilo zethu kasidelanga kasichiyanga ngicabanga ukuthi maybe yikho kulohlupho khona ukuthi indlela ivangeli lafika ngayo lokuvezela kwangikhona mhlawumbe kukhona okwasuka phangiselwa bese ngikhangela uPetro lapha ngade ekhuluma nje uPetro kuthiwa khona wamkhalimela uJesu wayesedukuthile amazwi akhe ngicabanga ukuthi ayawakhuluma angasomazwi mhlawumbe amduduza uJesu njengoba ekhala uhambo lolu lesiphambano ngicabanga ukuthi ngamazwi vele ayesezikhangela yena
ikanti-ke vele sitshele yokuqaliseni ukuthi khona osengumlandeli usedelo kwakhe Petro angadelo kwakhe walokho eselamakhangelelo ukuthi mhlawumbe uzathola lokho lalokho kakhulu hayi siyabonga nxa icaca lindaba sike sikhangele enye indaba lapha ekumakhongo 8 maphosa ivesi ngu31 usiya ku38 verse 31 waqalisa ukubafundisa ngokuthi indodana yomuntu imele ukuhlupheka ihlupheke kakhulu yaliwe ngabadala labapristi abakhulu labafundisi bomthetho lokuthi kwakumele ibulawe ukuthi ngemva kwezinsuku ezintathu ivuke njalo. Wakukhuluma kamhlophe lokho uPetro wasemdonsela eceleni wamkhuza kodwa waphenduka wakhangela abafundi bakhe wasemkhuza uPetro wathi suka emva kwami Sathane. Awunakani ngezinto zikaNkulunkulu kodwa ngezinto zabantu. Wasebiza ixuku labafundi kanye labafundi bakhe wathi aluba umuntu efuna ukungilandela kumele azidele athathe isiphambano sakhe angilandele ngoba yilo ofuna ukulondoloza impilo yakhe izamlahlekela kodwa olahlekelwa impilo yakhe ngenxa yami kanye levangeli uzayilondoloza. Kumsizana umuntu ukuzuza wonke umhlaba kodwa alahlekelwe ngumphefumulo wakhe. Loba kuyini umuntu angakunika kube inhlawulo yomphefumulo wakhe na? Aluba umuntu elamahloni ngami kanye lamazwi ami kulesi isizukulwane esifebayo lesonayo indodana yomuntu izakuba lamahloni kanye nxa isifika enkazimulweni kayise lengilosi ezingcwele. All right. Siyabonga amavesi lana ngu8. Ebabiza uJesu vele azange ababizele ukuthi babengakwazi ukuthi kuze kuyafiwa la. Andathi mina ngizalenza libe ngabagoli bani bakithi babantu. So uJesu kade seclarify uthumo ukuthi hayi nanku endibizele khona izihlobo ezithandekayo. Kuyini esikutholayo kumavesi la uJesu akutshoyo ngaye akuchazayo ukuthi ukungilandela kutsho lokho? Yeah, elda mafolo lapha kule ndaba serious. Nxa sikhangela wona la mavesi nginanzelela ukuthi nxa esefika even ku verse ngu36 uthi yena kuzamsizana umuntu ukuzuza umhlaba wonke. Ngoba thina isikhathi esinengi nxa silandela uJesu sicabanga ukuthi izinto ziyahamba nje konke kuyavuka kukhona ngiyabe ngikhululekile le mota nje ifuel yabivuka ikhona. Singacabanga ukuthi inkambo le yeSkristu ilokuhlupheka lokuhlukuluzeka. So nxa silalokho uJesu yena ngokwakhe wayiveza uhambo lwakhe lokuyesiphambanweni ukuthi wayeza kufa aphinda kanjani avuke kodwa kwakuthatha ukuthi adlule kusigaba esinzima. So nxa ebachasisela lapha bona babona ngamehlo abantu size simthole lapha esemdikweni hamba khatshana Sathane kuPeter because uPeter wayesebenzisa ingqondo yomuntu. So mina ngikuzwisisa lapha ukuthi ngingasusa ubuyimi entweni zikaMlimo ngifake yena uKristu. Labantu bayabona uKristu kabasaboni mina. So yikho umina kafe mina ngifaka uKristu kuqala. Nxa ngikuzwa maphoso uthi uhambo lolu kule mqanso lemehla ngithi phela yes kuyini okunye sikutholayo okutsho ukulana esimele sikwenze ukuze silandele uJesu? Mina isifundo lesi elder nginanzela ukuthi khona sizosincedisa njengamaKristu. Right. Ngoba abaningi khona lokhu mbona ngani kusiphazamisile kakhulu. Ingane indaba yangikhona kasitholisisi sicabanga ukuthi khona ngokuba ngumKristu kuthi ukuthi mina impilo yami yonke sitshelela angisela hlupho konke kumele uhambe kahle angifelwa angisweli imali abantu bonke bayangithanda. Ikanti ke nxa singayikhangela ukuthi indaba le isukele uqaliseni ukuthi uNkulunkulu nxa wemdala vele umuntu kuGenesis 1:26 lapha injongo yakhe ukuthi umuntu amfuze ahlale laye sonke isikhathi abe xoxisana laye umuntu vele engadlule ebuhlungwini engadlule ebunzimeni ubunzima bonke lobe sipartner kwabo ngenxa yesono kodwa uNkulunkulu ngothando lwakhe simbona vele icebo lesindiso alimisa kudala ngithi eliyilo futhi uJesu ahamba ngalo ukuthi sesiphinde futhi sibe laye futhi uNkulunkulu siphile impilo evele ejongile ukuqaleni. So ke kumele sikuzise khona lokho ukuthi khona nxa ngingumlandeli kaJesu ngimlandela ngisuka eEden Lost ngise Eden Found. Exactly. Okuphakathi la makungabe yikho sokungani sokuyinje manje thina sicabanga ukuthi engufuna lapha amaphosa yikho sokumele ngikuthole
ngasakutholanga Pastor Jack kuthi uNkulunkulu kakho kuthi uNkulunkulu uyangizonda ikanti ke amehlo ethi mangasuki ukuthi vele siyangapi bese ngithathekisa nxa uphetho lapha uJesu ethi khona suka kimi Sathane yakwazi uqhathekile empilweni ukuthi khona xa uSathane umbonisiza ngothi umqwayi uthi isikhathi sawo malogayetsi siphikisane lo muntu vele usubonti lo vele usephumile lo uSathane lidimoni elikhulu uza kuguga uzagcina wena usungosuwile so asibeni lomqondo kaJesu okumbona uSathane ahlamxotsha amqwayi hey yebo Jack uphendula lapho sincedise ikakhulu sikhangela abantu abatsha laba kukhangelele kuJesu ama challenges wona yazi kuningi abantu abatsha babe kukhangela bacabanga inkolo imeli belokho ngoba khathesi sihlobo esithandekayo abantu abatsha baya initiatewa entweni eziningi bedinga ukuhlala kuhle la lezinye inkolo abangena kizo becabanga ukuthi yikho ukukhonza bethi I'm saved if I'm saved ngiyabe ngihamba kanje ungasincedisa njengomuntu omutsha Pastor Jacoso okay ngizaqala la nxa uJesu babiza ku chapter 1 esithi ngilandelani ngiza kulenza abagoli babantu ngomfanekiso nalo uhle batshela ukuthi into engilibizela yona ayikho lula ngoba vele ukugola inhlanzi to start with akukho lula kudinga ukuthi ulungiselele wenzeni lobo usuyibambile inhlanzi yakhona uyayibona ukuthi ayifuna ukubanjwa iyabisilwa so kulobunzima thile obukhona abanika ngomfanekiso ukuthi lizaba ngabagoli babantu ikuthi nje abakuzwisisanga thina sesizwisisa ngoba sesile fuller picture then sesibuye endabeni yona leyo ukuthi nxa ufuna ukungilanda actually kuyakusiza ngani ukuthi uthole ilizwe lonke lahlekelwe ukuphila kwakho lani laphana kahle kahle kunzima vele ukuthi ungabi lesifiso soku ngithi ukupreserve impilo yakho okuyikho sekwenza khathesi sigijimisa imali enengi ngoba sizitshela ukuthi ukuphila kwethu kusemalini sigijimisa inotho sigijimisa lokhana ngoba sizitshela ukuthi kahle kahle thina ukuphila kwethu kuba secured mase ngila lokho kodwa sikhohle ukuthi nxa kukhulunywa ngoPsalm 23 umalusi wami nguJehova angiyikuswela lutho khona phana kusinika umfanekiso ukuthi nxa ngithunganyelwa ngumalusi onguJehova konke engudingayo ngiyakuthola uma ngithembe yena ayisimo kumele ngihambe phambi kwakhe ngizidingele izinto kodwa kumele ngihambe ngemva kwakhe yena engilungisele engudingayo then mina senguthola so sehluleka ukuzwisisa khonapho njengabantu abatsha njengoba sisho ukuthi kahle kahle osithungamelayo uyenelisa ukuthi asinike konke sikudingayo kube sokhulunywa la kuMateyu ukuthi dinga kuqala umbuso konke lokho kunye sokuzalandela so sehluleka ukuqalisa lapho kumele siqale khona kahle thina siqala kokwesi2 kulokuthi siqale kokuqala hey siyabonga ukuchazelwa ukubeke kahle mfundisi wami ungikhangelele lapha siqhubeka indaba le uJohane ngo12 verse ngo24 25 ungasibhalela lapha umuntu othanda impilo yakhe izamlahlekela ikanti umuntu ozonda impilo yakhe kulo umhlaba uzayilondoloza ingenaphakade usixwayisane lapho uJesu kuyini okukhangelelwe ukuthi sikwenze ezimpilweni zethu siqhubeka ukuthi siphume ezintweni esizithandayo right thina esikuthandayo kakhulu yilokho esikubona ngamehlo ikanti yikho esikutshelwa ukuthi lokho esikufisayo kakhulu ukuthi ngifuna ukuba lalokho lapha uJesu uthi yena khona lokho kufisayo kuzonde ubusuthanda mina ukuze uthole ini impilo engunaphakade ya yindaba yesiphambano abantu besikhuluma ngayo ngifuna sifithizele kakhulu izihlobo ezithandekayo vele impilo kuthiwa endulo Pastor Jack kwaJuda wawungeke wakhuluma ngesiphambano kusale kuhlekwa nje kuphela nxa wawuthuka umuntu umtshela ngesiphambano uyabumthuke kakhulu kwakuyikufa okulehlazo okunye okumangalisayo kakhulu kwakuyikufa futhi okulokuzehlisa kakhulu so uJesu nxa wayesithi lo landelayo kathatha isiphambano sakanje yayifika kuhle bayizwisisa kuhle indaba le ukuthi ayisondaba elula ukhulunywa ngobunina ngoba esiphambanweni nxa uzuthwele isiphambano uyakufa it's death to self usufile akuseyimi engiphilayo anditsho njalo uPaul sokuphila uJesu ngombuzo khona ngifuna ukubuza nxa amakhosi ukukhuluma lapha ethi khona okuthandayo ubuzonde yes ngisele ngani ngiyalenga ngizama ucabanga ukuthi khona ungabe kusitshoni nje ngoba ngomkhumbulo wami ngicabanga ukuthi mhlawumbe ingqondo yami iloba yini endlula partner kwayo kumbe ingibhekanele la ma ungabe yiyo eyaphambili angizibuza utheni uJesu
kunguye beza kwenza njani Exactly. bese nithathani uhlangothi lwangkhona angazi ngicela ukuthi kwamba singanisa ukucacisa ukuthi singathi Ngibona mama ekhuluma sengikhumbula nguPaul I believe kuRomans esithi lokho engifisa ukukwenza angikwenzi kodwa lokho engingafuni ukwenza ngizibona ngikwenza yiyo vele inkinga esilayo ebantwini ukuthi kukhona esikwaziyo okulungileyo esifuna ukukwenza kodwa ngizathi akukho mnandi ukwenza okulungileyo nxa sikukhangele thina ngoba asiboni imvuzo khonapho so nxa kuthiwa zonda okuthandayo khonaphana kuthi ukuthi wena sokumele udele wena ngoba wena kahle uthanda okuzondayo Right. inkinga so nxa siqalisa lapha sifunde sihle sathi zidele ifoundation khonaphana ekuzideleni usudela ukuthanda lokhana kumele ukuzonde yikho sokuhle kujinja khona ngoba kusesiwophilayo so kumele kuguquke something kuwe phakathi ukuze lento ezithandayo zijinje Yindaba yenkanuko angithi phela lokho esikuthandayo. Asigijime lapha maphosa siye ku chapter ngu9. Sizabala lapha babukeli labalaleli uverse ngu1 usiya ku13 sizazibala ngemakhaya. Maphosa wena uzambalela uverse ngu1 to 2 bese sixoxa ngendaba le. Wasesithi kubo ngilitshela iqiniso ukuthi abanye abemiyo khona lapha abayikuzwa ukufa bengakuboni umbuso kaNkuluNkulu ufika ulamandla. Ngemva kwezinsuku ezine uJesu wathatha uPetro loJohane loJakobe loJohane wakhwela labo entabeni ephakemeyo lapho ababa bodwa khona bekhona lapho waguquka isimo phambi kwabo. Right. Indaba esijwayelele yangithi phela ake sicacade la. uPetro loJohane loJakobe babonani entabeni le yokukhazimundiswa la? Kuyini abakubonayo? so abakubonayo uJesu esentabeni kubonakala uElijah lo Mose bemile lo Jesu twabexoxisana laye emva kwalokho babonakala bengasekho uJesu sesele yedwa Jesu besachasisela ukuthi hayi lingatsheli futhi abantu lokho likubonileyo iSamari yalokho okwenzakala lapha engikutholayo Elder Maforo ukufithizela nxa babebona uMose lo Elijah ngizwisise enye into lapho ukuthi labo abahamba loKristu kumbe thina esihamba loKristu nxa kuyikuthi siyabe sinqobe ini isono ngithola indaba yokuthi ukufa kumbe isono uJesu wayeza kufa abuyavuke so uMose lapha sithola ukuthi uMose kuthiwa wafa kodwa ingcwaba lakhe kalinjani kalibonakalanga ngoba abantu babeza khonza ubani uMose kodwa indaba kuMose lapha ukuthi uMose wanqoba ini ingcwaba ungaya ku Desire of Ages uyayifunda ku page 422 lapho uzahlangana le ndaba ekhuluma ngetransfiguration ukuthi uJesu wayelabafundi bakhe bona laba bathathu wasuka lapho wahamba lapho so sithola umfanekiso lapho esuthola lapha ukuthi uElijah wayezamela labo abengasoze bateste ini ukufa so lapha umfanekiso lo uyasikhomba bathandikayo ukuthi nxa siphila lo Jesu ukufa is just a sleep yebo kambe isitha saba lepower ukuthi uMose afe but uJesu uMose wayelobufakazi ukuthi uMose ulele just a peaceful sleep. Yes, siyabonga kakhulu ukuthi sichazele indaba leyana eTransfiguration. Kuthiwa belaphana uJesu wakhazimuliswa ngenkazimulo yakhe ayilayo vele bambona ukuthi ungubani. Khanyela uverse ngo1 yiko ngithe sifithizele uverse ngo1 lapha. uJesu wayethe bakhona bala abangasoke bafe ngoba kuthiwa kwasuka sokule mfundiso ukuthi hayi abanye bayakuphila azaphenduka kuJesu. Hayi ayekutsho ngoba yikho isithi ngemva kwensuku ezingaki ezintathu. Uverse ngo2 eziyisithupha. Yes, kwaba njani baqansa bayentabeni ekhulumile lokho angithi phela so indaba esingayo ukuthi ilizwi likaJesu aliweli phansi angithi phela wabatshela ukuthi lizayimbona izayibona indodana yomuntu umbuso lizawubona ngempela benze njani bawubona sihlobo esithandekayo siyabonga ukuchaziselwa le ndaba yabo Elijah yebo Pastor Jack okunye sikunanzelelayo ukuthi indaba kaElijah nxa iqhubeka lapha kulombuzo ukuthi Elijah obuyayo right yes nguphi siye kuyo nale uJesu besichaza ukuthi hayi Elijah siwabuya vele wabulawa lami ngizahamba ngendlela efana nayo
bazambulala. So Elijah kukhulunywa ngayo ngoso Elijah loyana Old Testament wafayo. Elijah kusetshenziswa uJohane uMbhaphathizi ukuthi nguye owayesemele uElijah wabuya wabese sifa laye. Ngiyokukhulunywa ngayo lapha ngithi sikuthinde. So kukhulunywa ngomoya kaElijah, Spirit of Elijah. Sizathi kucace ebantwini. Kwenza abantu balindele uElijah uthi sizambona uElijah uya ngalindlela hathi ngamalulimo lusetshenziswayo lokutsho ukuthi umuntu ozayo ungakhanyela vele uJohane impilo ayiphila yayifana xathi ngempilo kabani kaElijah la ekudla vele lokumela iqiniso. uElijah wayekhuza amakhosi wamkhuza uAhab loJezebeli nangu uJohane uMbhaphathizi uyamkhuza uHerod lesenzo ayesenza ukuthi lokho. So lathi futhi kulokho kukhanyelela ukuthi sibe lo moya onjalo, umoya ofanayo, umoya kaElijah. Yes. Ugcina lapha. Yebo. Ekuboneni kwabo uJesu ekhazimula abafundi abathathu kwabaqinisa ehanjweni lwabo from that point kusiya lapho uJesu abethelwa khona esiphambanweni. Ngoba esebethelwe bakhumbula ukhona ukulotshiwe mbona esifundweni ukuthi sebembona esiphambanweni bakhumbula ukuthi even simbona esebethelwe khathesi nguye uJesu ofana naye sambone ekhazimula ngale. So sile gunya lokuthi siqhubeke sibambelele kuye ngoba siyamazi ukuthi ungubani kahle kahle. So kuphendula kwamphana nxa wayesithi khona lingatsheli umuntu. Right. Ngoba sasingafika isikhathi njalo wangasokuzwisiseke vele. Ngicabanga ukuthi ngale kwakhona ngale ukuvuka kwakhe kwaba lula ukuthi khona bakuzwisise nxa sebekuyele emva sebenanzelela. Hayi bona bafanani lathi esibala indaba siyazi ukuthi vele indaba le isuka lapha isiyala ngithi kulula but kiba abafundi ngicabanga ukuthi khona kwabaphathisa kakhulu njalo kwabaduduza. Nxa uJesu nxa wayesenyukele ezulwini nxa babekhumbula isehlakalo sona sa yikho kwabaqinisayo besehla phansi lapha namaphosa siqhubeke sithola nansi ujaha lo ole window kwizathuthwana ikuthiwa kwini window wireless toothwash. All right, that one. Yes, the epileptic boy. Right, asixoxe ngaye. Yes. Ku verse 14. Ngizabala lapho uthi yena bathi befika kwabanye abafundi babona bebuthanelwe ngabantu abanengi kulabafundisi bomthetho bephikisana labo abantu bonke. Bonela ukubona uJesu bamangala kakhulu bamgijimela besiya mbingelela. Wabuza wathi kuyini eliphikisana labo khona na? Waphendula indoda ethile exukwini yathi mfundisi ngikulethele indodana yami ekhwelwe ngumoya omenza abe yisimungulu. Uthi ungamjuma umlahlele phansi usuka abhududle amagwebu agedle amazinyo ome qha umzimba. Ngibacelile abafundi bakhe ukuthi bawukhuphe umoya kodwa behluleka. Right, kumbe singama khona pha nanti indaba esijwayelele sichasise lapha nasidlula okwenza uyachasisa uJesu ukuthi lokho lolu hlobo lolalo phonga ukuphuma nje kuphela ngithi ngaphandle kokuzila ukudla. Izifundo bani esizitholayo ikakhulu sifuna ukuthi sikhangele indaba yokholo luka baba kajaha lo. Yes. Esikunanzelelayo ngobaba lo uyakholwa kuJesu. Nxa ekholwa kuJesu kodwa uthatha ukuthi abamlandelayo yekela simhambise kulabo abamlandelayo. Anti thina singabalandeli bakaJesu. So kuthatha ukuthi thina njengabalandeli bakaJesu abantu ngabe sibona kumele ukuthi sikhuleke izinto zenzakala. So lapha bayamhambisa kuye la sithola ukuthi bona kabayenzi ukuthi lujaha ayenelise kusila. So ngezinye indlela ukuthi amademoni lawo ayamazi uJesu. So ngezinye indlela lapha kudinga ukuthi thina lathi sibe ngabantu abakhulekayo. Kambe thina kade samademoni ayasazi yini. But lapha sithola ukuthi ezinye izinto kazisadingi ukuthi thina sizenze ngawethu amandla. Isikhathi esiningi ukuthi siyabe sicabanga ukuthi ngawo amandla ngayenelisa but ukuthatha ukuthi sonke sizidele siye emthandazweni. Singaye emthandazweni then we've got power ukuthi anything okubuya siyakwanisa ukumelana lapho. So sithola amandla omthandazweni. Okunye khona okay. Uthi khona nxa uJesu embuza baba lwana ukuthi kumqaleni nini khona lokho. Uyamlandisela bese sithi khona verse 22 uthi kodwa nxa kukhona ungakwenza sihlawukele usisize ngithi uthi nxa kukhona ungakwenza ukhuluma loJesu uthi ukuthi yena akamkholwa yini yikho uJesu semphendula indaba nale uthi khona ngokukholwa konke kuyenzeka
waphanga ukuthi wazinanzelela ukuthi khona lapho besenjani yena nguyolahlekelwe lukholo wadle wakholwa umntwana wasila okunye ungithathisa kompana ukuthi wazinanzelela lapha silela khona wabona ukuthi yena nguyongalakholwa waselungisa indaba yakhe ukuthi lapho kuyasiphathisa khona lokho ukuthi kasinanzelele ukuthi khona koJesu ngokukholwa izinto zonke ziyenzeka odingakala ukuthi khona sikholwe sizibuze nxa ukuthi khona siyasilela bese ucela. Yes, beautiful. Siyabonga. Ngithanda impendulo kaJesu ku verse 23 mama echo. uJesu wathi engingakwenza like umbuzo ukuthi ubuza mina ukuthi uma kukhona engingakwenza mina engingakwenza uthi ukuthi awungazi ukuthi ngubani kahle kahle ngizakufaka njalo. Impendulo engithanda ukuthi uyethuka manecho njalo for lack of a better phrase uthi undoda lowo ucabanga ukuthi kukhona okungangehlula considering ukuthi umntwana uyagula. So usemtshengisa ke ukuthi iproblem iqala ngawe wena awulakholo ukuswelakala kokholo kuwe yikho kungadelaya ukusiliswa komntanakho. So wena kholwa then umntwana sezasindiswa. But impendulo engithandileyo siyabonga kakhulu nzalo sibale njalo uverse ngu30 usiya ku41 la singakhangela ngemakhaya amavesi wonke la kodwa kulesifundo emfuna sizithole laphana ukuthi ngubani oqhakathekileyo empilweni. Nansi indaba ehluphayo mandlo esikhathini eziningi ukuthi ngubani oqhakathekileyo maphosa right. Akusibalele uverse ngu30 kumbume ku33 khonapha. Okay. Basuka kuleyo ndawo badabula eGalili. uJesu kazange afune ukuthi kube khona owaziyo ukuthi babe ngaphi ngokuba wayefundisa abafundi bakhe wathi kubo indodana yomuntu izanikelwa ezandleni zabantu bazayibulala kuthi ngemva kwezinsuku ezintathu izavuka kodwa kabakuzwisisanga ukuthi wayesitshoni njalo besaba ukumbuza ngakho. Verse 33 bafika eKapenaume wathi esendlini wababuza wathi beliphikisana ngani endleleni. Right. Sisukele khona pha. Singabala uverse ngu30 usiya ku41 babukeli labalaleli. Siqedise indaba le sifuna ukuyichaza manje. Nangu uJesu. Lanti sithe lapha uye ufundisa abafundi. Uba lethuba futhi lapha hlala labo phansi mandlo. Abafundisa abafundi abese bachazela okwakuza kwenzakala bangazwisisi. Lapha sifuna ke sithinte indaba eyodwa eqathe yokuthi ngubani oqhakathekileyo. Kuthiwa uJesu wasuka wayeKapenaume wathungameli engilabo basala bexoxisana lesantu yazi yonke into. Esefikile ubabuza kanti vele beliphikisana ngani bamtshela ukuthi phela ake nisithinte indaba yokuqhakatheka kakhulu emabandleni ezimulini lemisebenzini lapha esikhona uhlupho lunga. Okay. Yes. Okokuqala sike sathinta ukuthi abafundi babengazwisisi ukuthi uJesu ngubani. Right. So kuvezwa ke lapho ukuthi lokho bengazwisisi ngoba after onke ama conversation lana lokho bephikisana ngento zalapha. Abazwisisi ukuthi uJesu kala nangu uzofixa into zalapha kuphela. Okwesibili sehlalisa phansi umntwana actually sebabuzile laphana hayi ebiza umntwana emhlalise kuye ebese sebenzisa umntwana njengomfanekiso ukuthi umuntu wonke kumele afane lo mntwana lo kunjani qala khona la why sithi kumele abantu befanane lo mntwana ngoba ngesikhathi sakhona mawufunda umntwana wayengumuntu okhangelelwa phansi kakhulu. So maye sithi fananani lo mntwana lo kuthi ukuthi kukhona kusemntwaneni okushotayo ebadaleni kunjani. Number 2 ebese sithi nxa ekhona odukisa omunye walaba abancane kungangcono ebotshelwe ilitshe elikhulu ejikelo lwandle. Yes. Umfanekiso esuthola ukuthi abantwana singakakhangela abantwana njengabantwana usebenzisa umntwana njengomfanekiso womuntu oqeda kukholwa mana ngisho njalo oqeda kuzwa ngoJesu kafuni abantu labana belahlwe ngabanye abantu. So ngcono kulahle actually ngathi ngcono kulahle olahla bona laba ngcono yena kube nguyolahlwayo ngoba uJesu uyabathanda kakhulu abantwana bangaka. Yes. Ungathi abantwana phela but abaqeda kukholwa kuye. Yes. Siyabonga. Yeah, that dimension. Abanye abantu abaqhakathekileyo ngabantwana. Abantwana ekholweni literal abantwana bona laba abancane. Kanengi ngambone even emabandleni ngokuchiyana kwabo. Kuthiwe kade sesenza into eziserious abantwana ngabe bedlala ngale. Kumbe ngubani ozabedlala labantwana? Asikunanzeleleni ukuthi abantwana baqhakathekile. uJesu uthanda kanjani. Lathi
bese sifana njengabantwana ngoba umbuso wezulu ungabanjalo angithi kunjalo ukugcizelela Elder Maforo ukuthi enkambeni yokukholwa akula muntu okumele simkhangelele phansi kusukisela emntwaneni kuze kufike ebadaleni sonke nxa sisesiKristini siyalingana so yiko indlela uJesu ayizama ukuyiveza kubafundi bakhe ukuthi sonke lapha izinga lethu liyalingana so lapha kwakulobukhulu phela kuyahluphe jeje ukuthi nxa ngingaba ngumthungameli thize semfuna ukuthi abantu bonke bangikhangela ukuthi mina ngimkhulu abantu bengikhothamele ikanti ke lapha kudingakala ukuthi thina nxa singabathungameli kakumelanga kubonakala kufana lo manager nxa umanager semsebenzi kumele laye abambe umsebenzi uJesu phela lapha simthola elabafundi yena nguye umthungameli kodwa uba lendonsela ukuthi yena nguye obalawo akabachibe bodwa but isikhathi esiningi uyathola umuntu esithi hayi hamanilenza lokho yana yena engekho kiko so thina njengabathungameli kumele kuqale kwenziwe yithi then labasilandelayo babe sebesenza lokho esikunayo sithungamele lead by example ikho kutshoyo indaba oqhakathekileyo singakhangela oqhakathekileyo emhlabeni loqhakathekileyo embusweni kaNkulunkulu akufanani emhlabeni oqhakathekileyo uzamfakazela uJay kanti ebantwini abasha oqhakathekileyo nguyabe lento zakhe zonke ephumelela mhlawumbe esikoleni kumbe uvela emulini engani phakeme into ezinjazi naleza nti olento zakhe semaplazi lebadaleni futhi oqhakathekileyo ngolezinto zakhe konke ukuhamba kahle uzathothi khona even nganxade ungachata umntwana womuntu vele olezinto zakhe kanti kungakhona kwesinye isikhathi kwabanye anitangitsho wonke umuntu yes uzathothi khona vele amanzi abegelezela lapho kunjani ukwehle khona ikanti ke sithola ukuthi esifundweni kuthiwa oqhakathekileyo ngoyisithunywa elesikhiba lithi khona ngoyiservant angithi nezindlela ngozinikelayo ukuthi asebenzele abanye even kusitsho ukuphumelela kwabanye kusitsho ukuthi yena azigcuca ngithi yena lwana ngoyoqhakathekileyo embusweni kaNkulunkulu so ntothi indaba ye7 leadership ukuthi sithungamele njalo alright yes sibe ngabaphansi izindlela ukuziphakamisa kuvele kunjani akukho ikanti ke uzathola ukuthi kuyi opposite phandle ngapha phandle ibaba yes ukubeka kuhle ngoba kumele lizwisise abafundi benjalo babesaklebhana behluphana ukuthi uqhakathekileyo ngubani sayikhumbula le ndaba leyana ukuthi uJacobe lo Johani bethi mina ngizahlala ngawo lo mama bazobuye ezobacelela ingqondo yayikhona ukuthi bafuna ubukhulu ingqondo uJesu ayithi azoyidiliza angithi be yes Jack cela uthi into ogcina la uJesu uthi lo oyamukela lo ngumntwana wamukele mina wamukele mina wamukele ubaba right so ngazathi okumele sibamukele kumele sikhangele abantu abazehlisayo mo ukhuluma ngento yena seyenzile futhi ngizaphinda lokho ukhuluma ngokuzehlisa ngoba yena uzehlisile gacela into enzima ucela into evumayo kodwa esingathandi ukuyenza ngoba sithanda ukuthi sikhanye siphezulu hayikhonto sibe phansi okwesibili laphana kube le ndaba yamaxuku asilisa abantu abafundi bathi sibona omunye umuntu lapha ekhipha amadimoni kodwa ungahambi lathi yes samkhuza ukuthi kathi into ayenzayo yes ngani silenkinga khona phana ukuthi nxa kulabanye abantu abayenza umsebenzi ofana lo wethu abakhonza uJesu ofana nalo wethu kodwa bengekho kuxuku lethu sicabanga ukuthi akumelanga bekwenze lokho abakwenzayo kumbe sizitshela ukuthi uNkulunkulu kangeke abanika amandla ukuthi benze umsebenzi njengathi hey madoda umlimi asisize manini sicine ngalokho sike sikhangela indaba le ekumakho ngo9 iverse 42 usiya ku50 verse 42 aluba umuntu ekhubekisa oyedwa walaba abancinyane abakholwa kimi ukuba enze isono bekungaba ngcono kuye ukuthi aphoselwe olwandle ebotshelwe ilitshe elikhulu entanyeni yakhe aluba isandla sakho sikwenzisa ukona siqume kungcono kuwe ukuthi ungene ekuphileni ungingini kulokuya esihogweni ulezandla ezimbili lapho umlilo wakhona ongacimiyo lapho impethu yakhona engafiyo lomlilo kawucimi njalo uba unyawo lwakho lukwenzisa isono luqume kungcono kuwe ukuthi ungene ekuphileni uyisilima kulokuthi ulezinyawo ezimbili uphoselwe esihogweni lapho impethu
yakhona engafiyo lo mlilo wakhona kawucimi njalo uba ilihlo lakho likuonisa likhuphuluze liphume kungcono kuwe ungena umbuso kaNkulunkulu kulelihlo elilodwa kulokuba lamehlo amabili kodwa uphoselwe esihogweni. Right. Mana sime khona pha sibala u9 u42 siyegcina ku50. Kulezifundo nje emfuna sisizane mfundisi wami Jack just khona phana 42 siya ku50 sitholani lapha. Okokuqala kuphindwa into kathathu uma unyawo lukuhambise koneni uma izandla zakho zikwenza ubone kuma mehlo akho impendulo iyafanana kukho kokuthathu. Uma lokhu kukuphambanisa kukhiphe ngoba kungcono ukungena ezulwini ushotelwa lilihlo kumbe isandla kumbe lunyawo kulokuhamba esihogweni uphelele. Now into zintathu lapha nemfisa sizithinde. Okokuqala nxa ethi yena khipha unyawo khipha isandla khipha ilihlo akatsho ukuthi hamba uye dinga ingqamu ukhipha amehlo usalungaboni. Akutsho ukuthi chiya konke okukwenza uwone ngoba kuya kusiza ngani ukuthi usuphila impilo wakholisa uwona ngezandla ngamehlo lani ubusulahlwa uphelele unjalo. It's best to lose a part of yourself kulokuthi uluze impilo yakho yonke. So akukho literal ukuthi qhuma. Secondly umlilo lo lempethu lezo okukhulunywa ngazo lazo futhi azisiyonto ezikhona ingunaphakade. Ayisekuthi uyabhebha ingunaphakade umlilo. Exactly. Wena ufa ingunaphakade kodwa umlilo awuvuthi ingunaphakade. Oh yes. Then okugcina sokuthi into ngendaba yeSouth ekugcineni lapha ukuthi kanti thina mase siphelile ubusawudo bethu yikwini okuza sawuda usawudo osoluphela ubusawudo. Into yakhona ayivumi. NjengamaKristu nxa sesiphelile ubusa sesiyini manje asingamaKristu naso kunjalo. Angithi yes bese sithi khona endabeni ukukhubekisa abantwana benkosi. Liyakwazi ukuthi njengabantu vele siyakhubekisana usisikhathi singananzelele ungananzelele amaphoso umuntu ethi khona usongilimazile. So mina ngicabanga ukuthi uqhakathekile ukuthi ukho konke asikhuleke nini ikakhulu endabeni zokukhuluma lezi ngendlela uyawubeka ngayo kwesinye isikhathi cela uNkulunkulu awunike wisdom yokuthi hlezi ekukhulumeni kwami bese mphazamisa omunye. Abanye abantu baphumile ezinkonzweni bese bakhubekisiwe. So sekunanzelele konke yana ngokuthi ngicabanga maphosi. Isifundo lapha sithola ekugcineni lapha ukuthi singahlanganyelana singafunda ukuhlanganyelana labanye abantu bonke. Kukhona ukuyana kuyasincedisa ngoba isawudo singalifaka esithebeni vele lenze ukuthi izinto zitshintshe kuba le taste kuba le flavor. So lathi njengabantu emphakathini lapha esiphila khona asivumeleni imumo yonke ukuthi abantu bayabuya abanye bangabuya basikhube kodwa singamukeleni ukuthi hayi uJesu la bamkhubaza ngakhononi. So lathi kumele ukuthi abantu ngasihlangana labo sibanike ukuthula abantu bonke siphila la. So khona kwisifundo lesi sibuya kithi ukuthi nxa simthanda uJesu kumele sidele kakhulu ukuthi lo abantu bangathini phela abantu bayakhuluma Yohana usithi ukuthi siyakhubana but kakumelanga sibambe ukukhubana kumele thina sibambe ukuthi uJesu yena wakuthatha njani nxa bemkhuba ante kugcineni kwakho simthola besiyambethela wazehlisa waba isichaka ekugcineni. So lathi kumele sizehlise kuze kube sekupheleni ukuthi kukho konke kodwa sihlakaniphi ukuthi ngasiphila labantu asigcineni ukuthula. Yebo Jack. So indaba leyi libheke yacaca yangithazelela lokho indlela elikubeke ngayo ukuthi indaba yesikogweni ngoba yesisiphazamise kakhulu lana xa umuntu angafa sehle sezulwini omunye uthini so ngani ukhamba abandela abagogekileyo bekambe bekhona ngalo indlela uJesu ayekubeka ngayo asikufundeni sikuzwisise sihlobo ezithandekayo akula abantu abapheleleyo ukuthi wa healthy men in hell akula nto enjalo sihlobo ezithandekayo nguJesu uyakhuza ngezinye zezifundo uJesu asilethayo kubafundi bakhe. Jack sisiyagquphe goqa lapha bengifuna ukugcizelela khonapho ukuthi nxa uJesu sithi nxa sesiyezulwini sizaguqulwa imizimba kuyabe sokungani kuyaphikisana ukuthi yipi imizimba eguqulwayo uma abanye bevunyelwa ukungena ezulwini amehlo engekho yabo nto yakhona kuyabe ngasahambelana. So lapho wayekhuluma nje ngokuthi kwesinye isikhathi ngiyabonelwa into ecini ngenza ngiwone ngabangani bami kumbe abangani bami yibo abangenza ngihambe endaweni ongamelanga ngihambe kizo abangani bami yibo abangenza nithathe izinto ongamelanga ngizithathe. So yikuchiya
ikukhipha not isandla but ukukhipha ezinye izandla ezingaphandle ezikuncedisa ukuthi uwone. Awakho ukugcina Mandlo. Abalandeli bakaJesu ngabantu abangaziphakamisiyo, ngabantu abazwisisayo njalo ukuthi ukuhlupheka kwasemhlabeni ngokwesikhatshana injongo yokubana sibe khona ekhaya ezulwini. Ngakho ngiyakhuthaza kithi sonke nabalaleli lababukeli ukuthi asibe ngabalandeli abaqotho kuze ngelinye ilanga siyejabula sekhaya ezulwini. Right, Maphosa. Mark 8 nguvesi ngu-35 isivezela ukuthi nxa silandela uJesu kakumele ngasibe labahloni. Babukeli labalaleli indaba ekaJesu kumele siyithathe singabi lamanhloni lapho sikhona kasitshumayeleni uJesu esesihlangane laye uzasiphathisa ukuthi ukho konke sikwenza uJesu aphakame. Ungayabala ibhuku Desire of Ages page 436 ungasukela ku 426 usiya ku 442 uzafumana indaba efundiswa laphana ngiyokuthi sizidele sizehlise sithwale iziphambano zethu. Okuphazamise ibandla sihlobo esithandekayo yikuziphakamisa yikuthi kuzicabangela wena yikungalandeli uJesu. Kukho konke siyalinxusa kuma lessons wonke kuzifundo zonke uJesu azilethayo kubafundi bakhe yikuthi sizehlise sifuze uJesu kulona leli lizwe phansi. Kunengi asifundisa khona akathulanga emtshadweni ukukhuliswa kwabantwana ukuthi siphathane njani lesimele sikudle lalapho esimele siphumule khona uJesu kubekile kwacaca elizwini lakhe. Asambeni sifunde ngalokho sihlobo esithandekayo. Lokho siqhubeka sikhuthazana ukuthi lapho silalokho esikufunayo esifuna ukukubuza kasibuzeni khona lapho ku YouTube siyafaka imibuzo yethu lapho silembuzo sihlobo esithandekayo. Thina silalele emafonini kuma audios singa loba kumbe sibuze kulezi number 0772778698. Asihlanganeni kuviki elizayo lapho esiqhubeka ngezifundo uJesu azilethayo kubafundi bakhe kusigaba sethu sesibili. Mfundisi Jack sicela usivalele ngomthandazo. Sikhulekeni. Baba sezulwini siyakubonga ngokuba lathi ku discussion esibelayo. Sicela Nkosi yami ukuthi qhubeka sinikeze umoya wakho engcwele ukuze sisize masifunda izifundo ezilandelayo. Sesifundile sisize ukuthi siphile njengabantu abalolwazi singaziphakamisi ngalokho sosiphe khona kodwa sizehlise. NgoJesu Kristu ngiyakhuleka. Amen. Amen.